turashima Imana kubw'uyu mugoroba, turashima Imana kubw'umwanya mwiza tuvuyemo wo kuramya no guhimbaza. Tugeze mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Abo twabanye kuri uyu mugoroba, Imana ibaha umugisha. Reka mbere yuko dutangira banze dusenge n'ubundi dushimira Imana kubw'ijambo ryayo tugiye kwakira. Hanyuma dukomeze tuganira ijambo ry'Imana, ikimana dushyize ku mutima kuri uyu mugoroba. Data mu izina rya Yesu Kristo, tugarutse imbere yawe kuri uyu mugoroba, duciye bugufi ubwoko bwawe, abana bawe, kugira ngo mwami data gitareka amahanga uvugane natwe. Tuguhaye imitima yacu n'amatwi yacu kugira ngo Uwiteka gitareka amahanga uvuge twumve, kandi data urebe ibyo dukeneye, ukore mu bubiko bwawe kugira ngo uhaze imitima yacu. Data uhaze imibiri yacu, uhaze ibitekerezo byacu, uduhaze mu mwuka no mu mubiri. Ugaburira ijambo ryawe, imbaraga zawe n'ibimenyetso byawe n'ibitangaza byawe bane natwe mugoroba, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Karibu mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ijambo riri mu gitabo cy'Ingoma za mbere ibice 4. Turasoma umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 10. Hanyuma niho turi bukomeze tugana. Biravuga ngo Hakosi abyara Anuba na Sobeba n'imbyaro za Aharuheli mwene Haramu. Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Yabesi atakambira Imana ya Isirayeli ati icyampa ukampa umugisha rwose, ukagura imbago zanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo yasabye. Amen. Hallelujah. Uyu mugoroba dufite teme cyangwa se ijambo rivuga ngo ibimenyetso n'ibitangaza. Tugiye kuganira ku ijambo rifite umutwe uvuga ngo ibimenyetso n'ibitangaza. Turakora introduction kuko dufite amasengesho ku itariki 28, 29 na 30 z'ukwezi kwa 9. No kuvuga ngo no guhera kwa gatatu w'iki cyumweru tugiye gutangira kwa 4 no kwa 5, ndetse dufite na overnight. Navuga ngo aya masengesho iyi minsi 3 tuzamara imbere y'Imana, tuzaba turi muri iyi teme y'ibimenyetso n'ibitangaza. Rero uyu munsi nifuje gukora ka introduction gato cyane, kuko tuzaganira byinshi birambuye muri ya minsi 3 ndetse no muri overnight, kugira ngo twese tuzinjiye muri ano masengesho. Ari abadukurikiye kuri televiziyo yacu ya AI Mutwerufu TV, ari abakunda Imana, mwese tuzinjiye muri ano masengesho mwese asobanukiwe, yumva neza intego turimo n'icyo turimo dushakisha imbere y'Imana. Nuvuga ngo ibimenyetso n'ibitangaza na magambo abiri, ariko ni ibintu bibiri bitandukanye. No kuvuga ngo ikimenyetso ni ikintu kikwereka ikintu runaka. Iyo ku bantu batwara imodoka, iyo uri mu muhanda urimo ugenda, nuvuga ngo hari ibimenyetso bikoreshwa mu muhanda. Mu bimenyetso bikoreshwa mu muhanda hari amatara, ni bimwe mu bimenyetso bikoreshwa mu muhanda. Hari imirongo, hari ibyapa byo ku muhanda. Ibyo byose ni ibimenyetso. Rero ibi ngibi biragusobanurira cyangwa se bikakuyobora, cyangwa se bikakubwira ngo aho ugeze hari ikigo cy'amashuri, aho ugeze hari ubwambukiro bw'abanyamaguru, aho ugeze ni mu ikorosi, aho ugeze imbere haraza kuba hazamuka. Nuvuga ngo ibyo ni ibimenyetso. Rero ubuzima bwacu tubayemo bugira ibimenyetso. Hari ibimenyetso bigaragaza yuko umugore atwite, hari ibimenyetso bigaragaza yuko umwana yakuze, hari ibimenyetso bigaragaza ko umuntu ashonje, hari ibimenyetso bigaragaza ko umuntu arwaye, hari ibimenyetso bigaragaza ko umuntu ari umukire. Burya iyo uri umukire si ngombwa ko erega ubivuga, kuko hari ibimenyetso bibigaragaza. Yesu ashimwe. Nuvuga ngo umuntu areba inzu utuyemo, akareba uko usa, uko wambaye, uburyo cyuhaha muri supermarket, ibikorwa ukora,
uburyo cyushirika ubwoba, burya umuntu yari n'umukire ashirika ubwoba. Abakene bagira ubwoba. Buriya kugira ngo uzabone umukene yihanga kwinjira ku marembo ya Marriott ntago yabyoroshye. Kugira ngo azatinyuke kujya ku kibuga cy'indege biba bikomeye. Ariko abakire baratinyuka bashirika ubwoba kuko abazi ngo iyo Marriott niyinjira mu cyamusaba cyose arakishyura kuko ni umukire. Ariko ari umukene ufite ubwoba yuko ahantu utahemerewe. Niyo hageze ubaze se cost yahangana yibona gute nayishobora gute. So no kuvuga ngo ubuzima tubamo cyangwa se ubuzima bwacu bugira ibimenyetso. Ariko ndashaka kuvuga ku bimenyetso by'Imana mu buzima bwacu. Nibyo turimo tuganira muri iyi minsi iri imbere. Nuvuga ngo Imana nayo hari ibimenyetso ishyira mu buzima bwacu. Hari ibimenyetso ubona mu buzima, hari ibimenyetso by'abizera, hari ibimenyetso by'abakunda Imana, hari ibimenyetso by'abantu basenga, hari ibimenyetso by'abantu bavuganye n'Imana, hari ibimenyetso by'abantu bafite amasezerano, hari ibimenyetso by'abantu bakorana n'Imana. Uvuga ngo iyi Imana iri kumwe nawe, iyi Imana igendana nawe, iyi Imana igufiteho umugambi mwiza, hari ibimenyetso by'Imana ishyira mu buzima bwawe. Ibyo tuzaho turimo tubiganiraho muri iyi minsi 3 y'amasengesho, tubereka uburyo ki umuntu uri kumwe n'Imana hari ibimenyetso Imana ishyira mu buzima bwiwe kugira ngo Imana imwereke yuko ari kumwe nawe. Ikindi uru rugendo rw'agakiza tugenda rukenera ibimenyetso, rukenera ibitangaza, rukenera ibimenyetso n'ibitangaza. Kuko iyo urimo gukurikira Imana, urimo kugenda mu rugendo rw'amasezerano, hari ahantu ugera ugacika intege. Mu gitabo cy'Itangiriro 15 Aburahamu yari yaravuye muri Uri y'Abakarudayo uhereye mu gice cya 11. Imana yakuye Aburahamu mu gihugu cya Uri muri Mesopotamia, bambwira ngo vayo uze tugende ujye mu gihugu uzakwereka, nzagundira ubwoko bukomeye. Aburahamu yumvira Imana, arahaguruka. Imana imuha amasezerano amubwiye amagambo agera kuri 6. Bambwira ngo nzogeza izina ryawe, nzaguhindura ubwoko bukomeye, uzakwifuriza umugisha wese azahabwa umugisha. Imuha amasezerano akomeye cyane. Aburahamu arahaguruka. Mu gice cya 12 Imana ivugana nawe. Mu gice cya 11 abakiri iwabo kwa Tera. Ariko mu gice cya 12 Imana iramusanga ivugana nawe, imuha amasezerano amubwira tugende. Aburahamu arahaguruka. Mu gice cya 13 Aburahamu yari mu rugendo akurikiye Imana, akurikiye amasezerano, arimo ajya aho Imana amuhamagariye kujya. Yari mu rugendo ruvi wabo rwerekeza aho Imana imushaka. Iyo Imana iguhamagaye muri buno buzima, hari urugendo ukora rukuvana ahantu hamwe rukujyana ahandi. Rero muri urwo rugendo hari ahantu ugera ukaruha, hari ahantu ugera ugacogora. Aburahamu mu nzira arimo kugenda, ndacyarimo kuvuga ku bimenyetso, ariko uyu mugabo ndaza kwibanda cyane ku bitangaza. Aburahamu arakomeza mu gice cya 13, mu gice cya 14, mu gice cya 15 yararushye cyane. Imana iramanukira ziramusanga, irambwira ngo Aburahamu nzaguha umugisha. Aburahamu abwira Imana avuga ngo Mana umugisha uzampana uwuhe ngenda ndi incike. Yari afite isezerano ko azenduka ubwoko bukomeye. Kugira ngo induke ubwoko bukomeye nuko ubyara. Bivuze ngo mbere yuko Imana ihamagara imukwa muri Uri y'Abakarudayo yari amaze kumisezerano yuko azabyara. Ariko urugendo ruba rurerure, isezerano ryo kubyara riratsinda. Bitinze Imana ishe kumuganiza imbwira ngo nzaguha umugisha. Abwira Imana ngo twumvikane, nta mugisha mbona mu buzima bwanjye, igihe cyose nta rubyaro mfite. Yari amaze gucogora. Imana amubwira ngo nabibonye, ukeneye ikimenyetso. Haleluya. Nuvuga ngo iyo ducogoye, iyo tunaniwe, iyo turushye mu rugendo rw'amasezerano, tuba dukeneye ibimenyetso. Kuko urugendo rwacu rwo gukurikira Imana rugizwe no guhamagarwa, rukagirwa n'ibimenyetso, hanyuma rukagirwa n'ibitangaza, rukongera rukagirwa n'umwuzuro w'amasezerano. Ni ibice bine bigize urugendo rw'abantu bahamagawe, rw'abantu bavuganye n'Imana, rw'abantu bafite aho Imana yabakuye naho Imana ibajyana. Nuvuga ngo igice cya mbere ni igihe Imana igusanga ikavugana nawe, ikaguhamagara, ikaguha amasezerano. Rero icyo gihe urugendo rwawe ruba rutangiye. Nta muntu ushobora guhaguruka ngo akurikire Imana Imana itaravuganye nawe.
nuvuga ngo igihe cyose Imana itagusanze, igihe cyose Imana itavuganye nawe, ukaba uri mu rugendo uvuga ngo ukurikiye Imana, urwo rugendo sinzi ahandi rugana, ntago rugutwara ku Mana, n'urwaye witangiriye. Abantu bose bari mu rugendo rw'amasezerano babanje kuvugana n'Imana mbere yuko bahaguruka. Imana yabanje kubabwira aho bavuye, ibabwira aho bajya, kuko Imana yabwiye ngo va muri uriya Bakaludaya hanyuma ujye mu gihugu nzakwereka. Mbere yuko Aburahamu ahaguruka yari yumvise ijwi ry'Imana, yari yahawe amasezerano. Icyo ni igice cya mbere cy'abantu bahamagawe, cy'abantu bavuganye n'Imana. Ni ukuvuga ngo cy'abantu bari mu rugendo babanza kumva ijwi ry'Imana, babanza kwakira amasezerano, babanza kubwirwa iby'Imana izabakorera n'iby'Imana izabagirira. Ariko aho hantu Imana ivuganira nawe, aho hantu Imana iguhera amasezerano, ntabwo ari hiyasohoreza. Nuvuga ngo igusanga muri uriya Bakaludaya, igusanga aho ngaho muri Mesopotamiya, ikavugana nawe, ariko ikubwira ngo nzaguha igihugu cy'i Kanani. Ni ukuvuga ngo aho Imana ivuganira nawe n'aho Imana isoreza amasezerano ni ahantu habiri hatandukanye. Rero icyo gihe bivuze ngo iyo umaze kumva ijwi ry'Imana ukamara kwakira amasezerano, icyo gihe utangira urugendo. Urwo rugendo rero ruba rukujyana ku masezerano. Bivuze ngo hagati y'igihe cy'imvugo y'Imana cyangwa se hagati y'igihe cy'itangwa ry'amasezerano no ku musozo w'umwuzure w'amasezerano hari urugendo. Urwo rugendo rero rutwara igihe runaka, gishobora kuba umwaka umwe, gishobora kuba imyaka 10. Urugendo rw'Aburahamu rwanganaga n'imyaka 25. Uhereye umunsi Imana yavuganye no muri Mesopotamiya ukagera ku munsi Imana yujuje isezerano, nuvuga ngo harimo interval cyangwa se harimo urugendo rw'imyaka 25. Aburahamu Imana yamusanze afite imyaka 75, imuhamagaye kuva muri uriya Bakaludaya, isoza isezerano agize imyaka 100. Bivuze ngo yujuje imyaka 100 nibwo yabyaye Isaka. Nicyo gihe amasezerano yari yuzuye. Imyaka 25 kuva ku myaka 75 kugeza ku myaka 25, kugeza ku myaka 100 hari n'imyaka 25. Nuvuga ngo urwo ni urugendo. Ni urugendo rugizwe n'ijoro, rugizwe n'amanywa, rugizwe n'izuba, rugizwe n'imbeho, rugizwe n'ahamanuka, rugizwe n'ahaterera, rugizwe n'ahanyerera, rugizwe n'ahumutse, rugizwe hallelujah. Uru rugendo rero rumeze gutya rw'imyaka 25. Buriya reka mbabwire rubyiruko murimo mu nyumva, mwebwe mukiri bato, abajene mukirimo mu nyumva, ni byiza yuko mwitaba Imana. Ntabwo mvuga kwitaba Imana byenda bavuga ngo umuntu yitabye Imana bavuga ngo yapfuye, oya, ndavuga mwumva ijwi ry'Imana, mukurikira Imana mukiri batoya. Mureke guspendinga imyaka yanyu y'ubuto mu bintu bidafite epfo na ruguru. Aburahamu yahuye n'ikibazo gikomeye cyane, kuko Imana yamusanze ivugana nawe already afite imyaka 75. Bivuze ngo hariho igihe tujya tuvuga cyangwa se abigisha cyangwa se ababwiriza butumwa bamwe bajya bavuga ngo Aburahamu yabaye ingumba na Sara, isezerano yamugerageza. Ariko winjiye neza mu mateka ukareba, nuvuga ngo already Aburahamu yahamagawe afite ikibazo cy'urubyaro. Ni nayo mpamvu n'isezerano Imana yamuhaye isezerano y'ikuvuga ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, kuko Aburahamu iwabo muri uriya Bakaludaya atarahamagarwa, atarahura n'Imana, yari afite ikibazo cy'urubyaro, yari afite ikibazo cy'ubugumba. None se Imana yamusanze afite imyaka 75. Nibura umuntu ku myaka 75 aba afite umwana w'imyaka 40. Rero umuntu wagize imyaka, reka tubarire uyu munsi wa none, niba tuvuga ngo mu mategeko ku myaka 21 wemerewe kubaka urugo rwawe, niba umuntu wenda atinze akagera kuri 35, noneho kugera kuri 35 wenda ukaba warashatse ufite 35 cyangwa se tuvuge 40, nimba washatse ufite 35 bivuze ngo nibura muri 40 uba expectinga yuko uzaba ufitemo akana.
rero wenda twasiyuminga yuko Aburahamu yashatse wenda afite imyaka 40, kuko ndabona ibintu bya Aburahamu bitinda. Hari abantu bameze gutyo, ibintu mu buzima bwo bitajya bizira igihe, bitajya biza kare, ibintu byose biza nyuma, reta. Ikintu cyose kiza nyuma, akazi ni nyuma, kurangiza amashuri ni nyuma, gushaka ni nyuma, kubyara ni nyuma, gukora akazi ni nyuma, amafaranga ni nyuma, umugisha ni nyuma, ibintu byose birakerera. Ariko dowori buriya biba byakererewe kuri wowe, ariko ku Mana buriya nibyo biha Imana yashyize mu buzima bwawe. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Noneho nimba Aburahamu rero dase yarashatse ku myaka 40, nuvuga ngo ku myaka 70 yaramaze wenda imyaka 70, ku myaka 75 nuvuga ngo yaramaze imyaka nibura 35 ari mu rugo. So umuntu umaze imyaka 35 ari mu rugo yubatse atarabyara afite ikibazo gikomeye cyane, kuko n'umwaka umwe, 2, 3, 4, 5 ibamaze guhindura umuntu umusazi. Ibazo ro kumara imyaka 35 mu rugo utarabona umwana, bivuze ngo Aburahamu already yari yarihebye, yari afite ikibazo cy'ubugumba. Bisobanuye neza ngo ntabwo ubugumba bwaje kubwo kugeragezwa, cyangwa se ntabwo yabaye ingumba kubw'isezerano. Oya, ahubwo Imana yamuhamagaye afite ibibazo by'ubugumba mu buzima bwiwe. Reka mbabwire, abantu benshi bakurikiye Imana ariko bafite ibibazo. Ndashaka kugira ngo iri jambo tuze kurihuza neza n'ijambo twasomye kwa Yabesi. Bibiliya yavuze ngo Yabesi nyina mwisi Yabesi kuko yamubyaranye agahinda. Yabesi avutse akuze amenye ubwenge, yisanze mu bibazo by'ubukene, yisanze mu bibazo by'ubuzima, yisanze ahavuka atari heza, yisanze ubuzima budafite icyerekezo. Bandore bose kere Mosai. Ndizera neza yuko muri buze kunyumva kandi muri buze gukurikira, muri buze gutabura icyo ndimo kuvugana namwe uyu mugoroba, kuko ibintu byumva neza uraza gusobanukirwa impamvu z'ibimenyetso n'ibitangaza mu buzima bwacu. Novuga ngo uyu Aburahamu ahagurutse akurikiye Imana, nibura yaramaze imyaka 35 yubatse atagira urubyaro, yari afite ikibazo cy'urubyaro. Niyo mpamvu ikintu cya mbere Imana yamubwiye ngo nzagundira ubwoko bukomeye. Imana iguha isezerano ry'ikintu kidashoboka mu buzima bwawe, ikubwira ngo iki ngiki ubundi wowe ubwawe cyarakunaniye, iki ngiki ubundi wowe ubwawe ntabwo wigeze ugishobora, iki ngiki ntabwo kigeze gikunda, none I promise you nzakigukorera, kurikira nzakigukorera. Haleluya. Hari abantu uyu mugoroba Imana irimo kuvugana nabo ngo nkurikira, nzagukorera ibyo ngibyo bidashoboka mu buzima bwawe, ibyo ngibyo byananiranye, ibyo ngibyo udafite guturuka iwanyu, guturuka kwa so, guturuka kwa nyoko. Imana isanga bo muri Uriya Bakarudaya yaramubwiye ngo iwanyu kwa so muri Uriya Bakarudaya nta rubyaro wahaboneye, none nzaguha urubyaro, nzaguhindura ubwoko bukomeye, kuko ikigaragara uri incike, ikigaragara nta mugisha wo kubyara ufite, ikigaragara uri ingumba, ikigaragara nta bushobozi bwo guproducinga urubyaro muri wowe. None haguruka uva aho ngaho, kuko n'ubundi nta rubyaro hafite, ariko nuza ukankurikira. Haleluya. Ukaza mu gihugu uzakwereka, nuhagera nzahaguhera urubyaro, icyo ngicyo udafite iwanyu muri Uriya Bakarudaya nzakiguha nunkurikira ukemera kunkorera. Haleluya. Yesu ashimwe. Imana yabwira Aburahamu, iramubwira ngo ikindi nta zina ufite rikomeye aho ngaho iwanyu muri Uriya Bakarudaya, none nkurikira, vayo, vaho hantu hataguha izina, kuko nta zina ririyo, ariko nunkurikira jyewe nzaguha izina. Ibintu bitandatu Imana yavuganye na Aburahamu ari muri Abakarudaya, byose nta na kimwe yari afite. Reka dusome Itangiriro 12. Itangiriro 12.
va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye. Ahangaha turi ku murongo wa kabiri, nzaguhindura ubwoko bukomeye. Ibi ngibi bisobanuye neza ngo nta rubyaro yagiraga, nta mwana yagiraga, ubuzima bwe bwari buziritswe n'imbaraga z'ubugumba zari zikejuru ubuzima bwiwe. Icya kabiri, nzaguha umugisha, bivuze ngo nta mugisha wari mu buzima bwiwe. Aho yari iri muri Uri y'Abakaludaya yari kure y'umugisha. Icya gatatu, nzogeza izina ryawe, nta wari umuzi mbere yuko akurwa muri Uri y'Abakaludaya, mbere yuko ahamagarwa, mbere yuko Imana imubwira ngo ngwino, nta wari uzi izina rya Aburahamu. Imana amubwira ngo nzaguha izina rikomeye. Icyo ni icya gatatu. Icya kane, uzaba umugisha. Hari ukugira umugisha, hari no kuba umugisha. Haleluya. Kugira umugisha ni igihe ufite ibintu biguhagije, ni igihe ufite ibintu binyuze umutima wawe, ni igihe ibyo wifuza byose ubibona. Ariko kuba umugisha ni igihe uhinduka isoko, abandi bagatangira kuva mu mugisha muri wowe. Reka mbabwire, nuvuga ngo kugira umugisha ni ibisanzwe, ariko kuba umugisha ni urundi rwego. Uyu mugoroba nkurikiye, Imana ibazamuri bageze ku rwego rwo kubahindura umugisha, muhinduka amasoko y'umugisha. Abandi barye ku bwanyu, abandi bambare ku bwanyu. Urwo ni rwo rwego rwo kuba umugisha. Iyo uri umugisha, abandi barajya kubera wowe, abandi barambara kubera wowe, abantu bakira indwara kubera wowe, abantu bariga kubera wowe. Haleluya. Abantu barajyamo bagasinzira kubera wowe. Hari abantu Imana yarengeje urwego rwo kugira umugisha, ibahindura kuba umugisha. Imana igushyire muri uwo mubare. Ngo kandi nzaha umugisha bakwifuriza umugisha bose. Cyo ni icya gatanu. Imana iramureba, ibona n'ubundi umugiriye ikintu n'umukoreye ikintu, n'ubundi aguma ari kwa kundi. Ariko Imana iramubwira ngo noneho uzakwifuriza umugisha nawe azahabwa umugisha. Hari abantu Imana yashyize ku rwego muri iyi si, iyo umukozeho ikintu uhita uhabwa umugisha, imiryango ihita ifunguka. Iyo umuhaye amafaranga inzira zirafunguka. Ariko ntabwo ari abantu bose muri iyi si uzaha amafaranga ngo imiryango y'umugisha ifunguke. Ntabwo ari abantu bose uzacumbikira ngo imiryango y'umugisha ifunguke. Ntabwo ari abantu bose uzagabura ngo imiryango y'umugisha ifunguke. Oya, hari abantu bafite amasezerano nk'Aburahamu. Iyo umwifurije umugisha nawe uhabwa umugisha. Iyo umuvuze neza nawe uvugwa neza. Iyo umuvumye uravumwa. Iyo umukore neza nawe ukorerwa neza. Icyo cyari icya gatanu. Icya gatandatu, ngo kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Ibyo bintu mbere yuko Aburahamu ava muri Uri y'Abakaludaya ntabyo yari afite mu buzima bwiwe. Rero Imana iramupromesinga, iramubwira ngo believe me, nyizera, then unkurikire, nzaguha ibi bintu uko ari bitandatu. Aburahamu arahaguruka akora urugendo. Rero yarazi ngo wenda mu gitondo wa mwana Imana yamusezeranije araza kugenza gute, araza guhita mubyara. Ariko mu minsi yashize turimo tubaganiriza mu nyigisho twari dufite z'iminsi itatu, amasengesho y'iminsi itatu twari dufite mu minsi ishize. Twabaganirije uburyo ki mu buzima bwa Aburahamu hari harimo umwuka wa karande wo kubura urubyaro. Uyu mwuka wa karande wo kubura urubyaro twarabiberetse uburyo ki kugira ngo Isaka byare byabaye ngombwa ko ahaguruka agasenga. Twarimo tubigisha uburyo ki iyo mu muryango wawe harimo karande, izo karande zibangamira isezerano wahawe. Aburahamu afite isezerano ry'urubyaro, ariko mu muryango akomokamo hari harimo karande y'ubugumba
cyangwa se karande yo kubura urubyaro. So iyo karande rero yo kubura urubyaro yahise ikubita isezerano Aburahamu yari yahawe. Rero isezerano ryo kubona urubyaro ntiryahita risohora ako kanya kubera ko hariho karande yo kubura urubyaro. Abo twari turi kumwe muri amasengesho muri kiriya cyumweru cyashize murabyibuka twabivuze. Rero Aburahamu akubitwa n'iyo karande yo kubura urubyaro. Imyaka 25 Imana yari imidiringa n'imyuka ya karande mu muryango wa Aburahamu yo kutabona urubyaro. Rero muri icyo gihe urwo rugendo yageze rw'imyaka 25 nk'umuntu aracogora, nk'umuntu araruha, arananirwa. Rero ananiwe, Imana imusanze mu gice cya 15 cy'itangiriro. Yasanze umutima we ucogoye, urushye kubera gutegereza isezerano irisohore. Muri rwa rugendo arimo agenda, umutima we ukomerewe cyane. Rero yari akeneye, oh hallelujah, yari akeneye ikimenyetso cy'Imana kugira ngo asubizwemo imbaraga, kugira ngo akomeze gukurikira isezerano. So no kuvuga ngo ibimenyetso by'Imana biza mu buzima bwacu iyo turushye, iyo kwizera kwacu kwatentebutse, iyo kwizera kwacu kwamanutse, kugira ngo dusubizwemo imbaraga. Ndimo ndabivuga mu ncamake ariko tuzabivuga mu buryo burambuye muri amasengesho y'imisi 3. Muri urugendo tugenda hari ahantu ugera ugacogora, ufite amasezerano Imana yaravuganye nawe, ariko ugakenera ikimenyetso cy'Imana mu buzima bwawe kugira ngo ushobore gukomeza. Mose Imana imwohereje mu gihugu cya Egiputa kujya gukura Abisirayeli muri Egiputa imbere ya Farawo. Farawo yaramunanije, Mose agera nacanganyikirwa, aribaza ngo uru rugendo koko ruzashoboka, abantu koko nzabakora ahangaha. Imana amubwira ngo ikizakubera ikimenyetso nuko abantu uzabavana ahangaha. Byari ngombwa ko Imana ikora ibimenyetso mu maso ya Mose kugira ngo akomeze yizere, adacogora. Iyo turi mu rugendo rwo gukurikira Imana, dukenera ibimenyetso kugira ngo dukomere. Icya kabiri, dukenera ibitangaza by'Imana. Ijambo twasomye mu gitabo cy'Ingoma za mbere ibice 9 kugeza ku 10, twabonye umwana witwa Yabesi. Rero ahangaha ndashaka kubwira n'iryari dukenera ibitangaza by'Imana mu buzima bwacu. Uyu Yabesi biravuga ngo nyina yamubyaranye agahinda. Yabesi avutse asanga nta onkre afite uzamwishyurira ishuri. Asanga nyina n'umukozi wo mu rugo ahantu, cyangwa se acuruza agataro, cyangwa n'umuzunguzayi. Agiye kwitegereza asanga ise yapfuye, nyina kimutwite. Agiye kureba abona nyina ntago yigeze abona ubushobozi bwo kumushyira mu ishuri yege nk'abandi bana. Asanga kugira ngo abone ibyo kurya, nyina yamutoje gusabiriza, gusaba akiri akana k'imyaka 4. Muzabibona, hari utwana muzagenda musanga ku muhanda dufite imyaka 3, dufite imyaka 4, dufite imyaka 5, ariko uragacoka kagukurura babwira ngo inzara iranyisha, wampaye ibyo kurya, wampaye igiceri, wampaye akantu ko kurya. Barahari abo bana bameze gutyo. Sibo babihisemo, ntabwo bari banze kuvuka ngo basange ise afite izina rizwi, nyina afite izina rikomeye, abasha kumugaburira, abasha kumwambika, abasha kumuhaza. Ariko mu buryo batahisemo, bisanze muri buriya buzima bwo ku muhanda, batagira aho bataha. Baravutse bavuka nk'abandi bana, ba nyina batwaye amezi 9, bisanga kuri iyi si. Ariko umwanya bavukiyemo ni uriya bakarudayi.
uri ni iki? Uri ni ahantu uvukira ariko hatagira ibyiringiro namba. Uri ni iki? Uri ni ahantu uvukira ariko huzuye imivumo, huzuye karande, huzuye ibibazo, huzuye imiruho. Abana bavukiye muri uriya bakarudaya ntibafite base, ntibafite ba nyina. Niyo babafite isaba ari umusinzi, nyina bari aho ngaho nta kintu ashoboye. N'abana batangira kubwirwa ku myaka 5 ngo genda uzane rasiyo. Kutasabye turarya iki? Iyo bitameze uko nguko batangira kwiga kwishakira bike bandikisha bari muri primaire, bagatangira kwishakira amakaye. Hari ikintu Mwuka Imana arimo kunganiriza muri iyi minsi abakunda Imana n'abadukurikira live. Mbere yuko uyu mwaka urangira, muri Touch to Jesus tuzakore igikorwa tugira abana tugurira ibikoresho basubira ku ishuri umwaka utaha mu kwa mbere. Umuntu wese uzabishobora ubibe, kuko hari abana mu Rwanda, mu Burundi no mu bindi bihugu bitandukanye bya Afrika atangira kwibaza ngo ndakura hehe ikaye yo kwandikamo ari muri primaire, ari mu wa 2 wa primaire. Leta ikabemera muze mwigire ku buntu, ariko bakabura n'ikaye yo kwandikamo, bakabura n'ikaramu yo kwandika. Imana nidushoboza nabo kwishyura Minerva tuzabishyura uko Imana izagenda idumugisha. Ariko first of all nibura tugire nabo tugurira n'amakaye n'amakaramu, tubabwire ngo basi mugende ku ishuri. Nimba leta ibemere mukamushowe guhanyanyaza mukajya gutonda ku ishuri. Hari abantu uzasanga bandika ku ishuri hari amasomo 7 bayandika mu ikaye imwe, ugasanga umwana afite ikaye imwe yandikamo amasomo 7 yose. Kandi ugasanga se arahari, ariko kuko ari muri uriya bakarudaya ise aba mu kabari gwera kwa mbere kugeza ku cyumweru, ahora yasinze gwera kwa mbere kugeza ku cyumweru. Nyina ku mugoroba baramubwira ngo nagenda asabe, agasaba udufaranga abonye nyina akadufata gatatugena muri twa tubari twinzagwa, twatundi bitanga umukubita umwici, akagenda akayabyinira utwana turango turi mu rugo duhondobera twonyine, agataha tukitekera tukigaburira tukaryama. Mu gitondo akaza akabwira nimutajya gusaba. Bariho bameze gutyo, bavukiye muri uriya bakarudaya. Hari abandi bahanyanyaje bagira Imana babona barahacitse baraharokotse, imusonane ni bakuru bagiye gushaka, bagiye kubaka, bafite abagabo bafite abagore, ariko still ingaruka zo kuvukira muri uriya bakarudaya ziracyari hejuru y'ubuzima bwabo. Baracyahanganye n'ingaruka zaho bavukiye, kuko ntibigeze bategurwa, ntibigeze bahabwa base, nta murongo w'ubuzima, aho gushakishiriza ntahahari bigeze bahabwa. Bisanze mu isi, bisanze mu nyanja yuzuyemo ingona, ariko nta kato bigeze baboherwa. Biravuga ngo nyina wa Mose ngo amwitegereje abona ni mwiza, amuhisha amezi 3, ngo amezi 3 bimunaniye go aramuhisha, amubohera ubwato, amuryamisha mu bwato, amwohereza mu nyanja ajya kumuhisha, ariko umwana ari mu bwato. Ubwato bwashoboraga kurinda umwana imiraba ntimugereho, amazi ntaminjire, ngona ntizimone n'amafi ntamurye. Ariko hari abandi bana bacugunye mu mazi gutyo gusa batari mu bwato. Nuvuga ngo iyi si turimo ni inyanja irimo ibintu byinshi, irimo ibyica abantu byinshi cyane. Rero hari abana bageze muri iyi si basanga imiryango yarabaremeye ubwato, nubwo harimo ingona ariko bafite ubwato, bafite n'abashiki babo bahagaze ari ababareberera babarinda. Biravuga ngo mushiki wa Mose yarahagaze arimo areba kugira ngo atagira ikimubaho. Hari abana muri iyi si bavutse bafite bashiki babo bahagaze barimo babareberera kugira ngo atagira ikintu kibabaho, ariko hari n'abandi batigeze bagira umuntu n'umwe bareberera. Ku ishuri ntawo kureberera, mu buzima ntawo kureberera, mu rugo batse ntawo kureberera, nta numwe wigeze ukwitaho. Iyo ni uriya bakarudaya, niho Aburahamu bavukira. Ahanga niho na Yabesi yisanze mu buryo bw'umwuka, ni muri uriya bakarudaya. Dere bigenda gute? Aburahamu yagize Imana irahamusanga amubwira ngo vayo.
rero ntabwo ari abantu bose bagirirwa umugisha uko Imana isanga ibasange ibarokore ibavane muri uriya bakarudayi, ibavanaho ahantu hatagira ibyiringiro namo, ibavanaho ahantu hatagira icyerekezo. Aburahamu yagize amahirwe, Imana yahamusanga irahamukura, ariko noneho Yabesi we ntabwo Imana yigeze imusanga ngo imusange muri ya uri yavukiyemo, muri ka gahinda, muri ya marira, muri bya bibazo, ngo imuvaneyo imubwire ngo ngwino. Ahubwo yamenye ubwenge yisanga still ari muri bya bibazo, ari muri za ngorane, ari muri ka gahinda. Arangije aravuga ngo mu bibazo yavukiyemo, mu buzima bugoye bukakaye yavukiyemo, hariho ikintu yaje gusobanukirwa. Yasobanukiwe yuko ubwo Imana yaremaga isi igaha umuntu ubuzima ikamuha kubaho, hariho ikindi kintu Imana yakoze, yashyizeho uburyo bw'ibitangaza muri iyi si. Iravuga ngo hari uburyo busanzwe umuntu azavuka akabaho, akiga, akarya, akanywa, akambara, agakora, akagera ku bintu byinshi bitandukanye. Ariko birashoboka yuko hari abantu batazagira amahirwe muri buno buzima. Oh my Jesus. Icyampa rino jambo ukaryumva kuri uyu mugoroba. Imana yaravuze ngo ubwo Imana yaremaga iyi si, oh hallelujah, Imana iremye iyi si yashyizeho uburyo busanzwe ibintu bigomba kubaho n'abantu bagomba kubaho. Ishyiraho yuko umuntu agomba kuvukana amaguru abiri, akavukana amaso abiri, akavukana amaboko, akavukana ubwonko, akavukana ururimi, akavuga. Ubwo ni uburyo busanzwe Imana yabihaye abantu bose. Imana ishyiraho yuko umuntu ashobora kubiba, agasarura, agahunika ibigega, imyaka ikera. Imana ishyiraho uburyo bw'uko umuntu azavukira mu muryango, akagira ababyeyi, akagira papa, akagira mama, akagira abavandimwe, bakamwitaho, bakamutegurira ubuzima, bakamwigisha, agakura, akaziga, akagira ikintu ageraho mu buzima bwiwe. Ibyo ni uburyo busanzwe Imana yashyizeho ibihereza abantu bose. Ishyiraho uburyo ko umuntu ashobora, umuntu azashaka umugabo, agashaka umugore, bakaryamana nk'umugabo n'umugore, hanyuma bagasama, bakabyara. Ariko Imana irangije iravuga ngo birashoboka yuko umuntu ashobora kuvuka akisanga adafite nk'ibyo abandi bafite, agasanga adafite amaguru akomeye nk'ay'abandi bafite. Birashoboka ko umuntu ashobora kuvuka agasanga adafite amaso akanura areba nk'uko abandi bareba. Birashoboka ko umuntu ashobora kuvuka agasanga afite amatwi ariko atumva nk'uko abandi bumva. Imana avuga ngo birashoboka yuko umuntu ashobora kuvuka muri iyi si akisanga adafite umuryango wo kumuha ibyo kurya n'ibyo kunywa n'imyambaro n'umurongo w'ubuzima n'amashuri nk'ibyo abandi bafite muri buno buzima. Imana irangije iravuga ngo ubwo bishoboka yuko umuntu ashobora kuza kuri iyi si agasanga adafite amahirwe angana n'ay'abandi, agasanga adafite uburyo bungana n'ubw'abandi, agasanga adafite uburenganzira bungana n'ubw'abandi, Imana ishyiraho uburyo bwa kabiri, cyangwa se ishyiraho inzira ya kabiri, ariyo nzira y'ibitangaza. Hallelujah. Oh my Jesus. Imana ishyiraho uburyo bw'ibitangaza. Imana iravuga ngo
birashoboka yuko nubwo umuntu yavuka agasanga amaso yatareba, ariko hari inzira ashobora kunyuramo akagarurirwa amaso. Iyo ni inzira y'ibitangaza. Birashoboka yuko nubwo umuntu yavukiye muri uriya bakarudaya agasanga nta munezero afite, agasanga nta byiringiro, agasanga adafite uburenganzira nk'ubw'abandi, agasanga atemererwa nk'iby'abandi, agasanga atarize nk'uko abandi bize, agasanga nta mugisha nk'uw'abandi bafite, hari ubundi buryo ubuzima bwe bushobora guhinduka, bidaciye mu mashuri, bidaciye mu muryango, bidaciye mu nshuti, bidaciye kwa papa, bidaciye kwa mama, bidaciye mu bavandimwe, bidaciye kwa bashiki be n'abasaza be, ahubwo binyuze mu nzira y'ibitangaza. Oh, haleluya! Imana yavuga ngo birashoboka yuko abantu bazagira igihugu cyabo. Ukavuka ugasanga ufite igihugu cyabo, ariko bishobora guhinduka, abantu bakazisanga mu buretwa, abantu bakazisanga mu gihugu cy'amahanga, abantu bakazisanga ari abacakara, abantu bakazisanga hari uburetwa buri hejuru y'ubuzima bwabo. Imana iravuga ngo shyizeho ubundi buryo, shyizeho indi nzira itandukanye n'inzira zisanzwe, ni inzira y'ibimenyetso n'ibitangaza. Abisirayeli ubwo bakuraga bamenye ubwenge, bisanze badafite uburenganzira nk'ubw'abandi bantu muri iyi si bafite. Bisanze abanyejibiti bafite igihugu, abasiriya bafite igihugu, abanyarwanda bafite igihugu, abaetiyopiya bafite igihugu, ariko bisanga nta gihugu bafite. Bibiliya ivuga ngo muri icyo gihe rero bari muri ubwo buretwa, Imana yohereza Mose, imwoherezanije ukuboko kw'ibimenyetso n'ibitangaza. Irambwira ngo hari abantu badafite uburenganzira nk'ubw'abandi bafite muri iyi si, hari abantu badafite igihugu nk'abandi muri iyi si. Rero genda utwaye ibimenyetso n'ibitangaza, kuko ibimenyetso n'ibitangaza byashiriweho abantu badafite uburenganzira nk'ubw'abandi bafite, abantu badafite ibintu nk'iby'abandi bafite. Yabesiga bangara rihishurirwa. Oh, haleluya! Amenya ko igihe wavukiye muri isi ugasanga udafite ibintu nk'iby'abandi bafite, hari indi nzira ushobora gucamo kugira ngo nawe ugere aho abandi bageze. Hari n'inzira ushobora kunyuramo kugira ngo uhagere abandi bahagaze. Hari n'inzira ushobora gucamo kugira ngo ubone uburenganzira nk'ubw'abandi bafite. Iyo nzira ni iyihe? Ni inzira y'ibitangaza. Haleluya! Niyo mpamvu muri iyi minsi itatu dufite imbere y'amasengesho ari iminsi y'ibimenyetso n'ibitangaza. Reka nkubwire ngo wowe wavutse nka Yabesi, wowe wavukiye muri uriya bakarudaya, ntugirwe umuntu ngo Imana igusange iguhamagare ikubwire ngo ngwino. Hari indi nzira ariyo nshaka kukubwira uyu mugoroba, ni inzira y'ibitangaza. Iyo wisanze mu gihugu cya Egiputa udafite uburenganzira, haleluya, Imana dusenga yashyizeho uburyo bw'ibimenyetso n'ibitangaza. Imana igibasha gukubitisha Egiputa ibitangaza kugira ngo urokorwe ukurwa aho hantu. Yabesi arabisobanukirwa, aravuga ngo amahirwe ntafite bitewe n'uko navutse, bitewe n'uko nakuze, bitewe na uriya navukiyemo, bitewe n'ubuzima nakuriyemo. Ngiye gushaka inzira y'ibitangaza. Yinjira mu masengesho, yinjira imbere y'Imana, arasenga ashaka ibitangaza by'Imana. Aravuga ngo nasobanukiwe neza yuko hari abantu bavukanye amaso abiri nk'abandi bose, ariko namenye yuko nubwo wakwisanga muri isi udafite amaso abiri nk'abandi bafite, Imana yashyizeho uburyo bw'ibitangaza. Abadafite amaso bashobora kunyuramo bakabona amaso. Imana yashyizeho uburyo bw'ibitangaza. Ingumba zishobora kunyuramo zikabona urubyaro. Imana yashyizeho inzira y'ibitangaza. Ibipfa amatwi bishobora kunyuramo amatwi akazibuka. Imana yashyizeho inzira y'ibitangaza. Abarwayi bashobora kunyuramo bagakira indwara, mu gihe abandi bafite imibiri mizima, wowe ukaba urwaye, wowe ukaba unaniwe. Hari indi nzira Imana yashyizeho umuntu ashobora kunyuramo agahamagara Imana, igitangaza kikaba, agakira indwara. Ibyo ngibyo babimenye mu gihe cya Yesu, baramuhamagaye, bamenye neza yuko nubwo badateye nk'uko abandi bateye, nubwo badateye nk'ibyo abandi bafite, ariko begereye Yesu mu
nzira y'ibitangaza babona amaso yabo, mu nzira y'ibitangaza bagarurirwa amaguru yabo, mu nzira y'ibitangaza babona urubyaro, mu nzira y'ibitangaza biravuga ngo umugore wari umaze imyaka 12 aba mu mihango idashira, yarivuje byarananiranye, yasobanukiwe neza yuko hari inzira y'ibitangaza umuntu anyuramo agakira indwara. Yegereye Yesu akora ku ncunda z'imyenda, igitangaza kiraboneka, uwo mwanya arakira. Yabese arabisobanukirwa, aravuga ngo simfite umurage kuva kwa data, simfite umugabane kwa mama, simfite ubufasha kuva ariho hose, ariko mu nzira y'ibitangaza igitangaza gishobora kubaho, amateka yanjye agahinduka, igitangaza gishobora kubaho. Mandere bosekere mosaini manderi yabashakara masekendere boze saini. Hari abantu bazashaka mu buryo bworoshye ku myaka 20, ku myaka 25 kinja mu rugo byoroshye, ariko hari abandi kugira ngo bashake bizakenera igitangaza. Hari abantu bavutse bafite amaguru yuzuye, ariko hari abandi kugira ngo bagende bizakenera igitangaza. Hari abantu muri iyi si bavutse bafite umugisha, bafite amafaranga, bafite ibyo kurya, bafite aho kuba, bafite imyambaro bahagije, bafite buri kimwe cyose, ariko hari abandi muri iyi si kugira ngo babone aho kuba bizakenera igitangaza, kugira ngo babone imyambaro bizakenera igitangaza, kugira ngo babone ibyo kurya bazakenera igitangaza. Muri iyi minsi 3 ni iminsi y'ibimenyetso n'ibitangaza, ni igihe Imana izakora ibitangaza mu buzima bwacu. Reka nkubwire ngo icyo satakuraze ukeneye igitangaza cy'Imana mu buzima bwawe kugira ngo kibeho. Ibyo utabonye mu nzira zisanzwe, hari inzira y'ibitangaza abana b'Imana bajya bayinyuramo bakabona igitangaza, amateka agahinduka. Iyo wisanzwe uri imbata mu gihugu cy'amahanga, hari inzira y'ibitangaza Imana igikora, ikabohora abantu, ikabakura muri Egiputa, ikabakura kwa Farawo. Inzira y'ibitangaza ibohora abantu, ikabakura muri Egiputa. Inzira y'ibitangaza ibohora abantu, ikabakura mu buretwa. Inzira y'ibitangaza ibohora abantu, ikabakura mu bukode. Hari abazahaguruka kubaka inzu mu buryo busanzwe, ariko hari n'abandi bazabona inzu mu buryo bw'ibitangaza. Ndimo kuvugana nawe iki cyumweru tugiye kwinjiramo aya masengesho y'I3 ni amasengesho y'ibimenyetso n'ibitangaza. Resekeremo shakaramando manderi ya basekeremo shekeremo saini manderi ya basakaramando rebo shekeremo sakandoria oria mandere bo shekeremo saini Oria manderi abasakaramando, oria bashakaramando semenekere bozesteni. Uyu mugoroba ibitangaza biratangirana nawe. Nimba wizeye Imana, ibitangaza biratangirana nawe. Yabese arabyitegereza arareba, aravuga ngo ubuzima bwanjye ntabwo bufite umurongo usanzwe, ahubwo bukeneye igitangaza. Yegera Imana, aza imbere y'Imana, aza mu masengesho, aje gushaka impinduka z'ibitangaza, aje gushaka ibitangaza. Aravuga ngo sinize, ariko imbere y'Imana hajya ibitangaza. Abatize bakicana nabize, aravuga ngo nta mugabane kwa data, ariko imbere y'Imana hajya ibitangaza. Imana ikagura imbago, abadafite umugabane kuva kwase bakabona imigabane ivuye mu bitangaza. Uyu mugoroba Imana ihindura ubuzima bwawe. Uyu mugoroba Imana igukora igitangaza. Yabese aza imbere y'Imana, yabese injira mu masengesho, ashaka igitangaza, ashaka igitangaza cy'Imana ku buzima bwiwe. Uyu mugoroba rebo sekeremo sai, ndavugana nawe ngo itegure amasengesho y'imisi 3, itegure overnight yo kwa 5. Ariko reka nkubwire ngo abizeye Imana bamaze kwinjira mu bimenyetso n'ibitangaza. Abafite kwizera, amavuta y'ibitangaza yamaze kumanuka hejuru y'ubuzima bwabo. Nimba se yarabikuraze, ntago ndimo mvugana nawe kuri uyu mugoroba. Nimba mu nzira zisanzwe byaremeye bigakoreka, bahuramye Imana, ariko ndimo kuvugana n'umuntu. Haleluya. Ndimo kuvugana n'umuntu mu buryo busanzwe, mu buryo abandi bamenyereye we bitigeze bikunda. Ndimo ndavugana n'umuntu winjiye mu rugo, ariko mu nzira abandi bamenyereyemo ntibikunde.
ndimo ndavugana n'umuntu wabyaye umwana ariko uko abandi bimenyereye we ntago ariko byagenze. Umwana we yavutse afite ikibazo, umwana we yavutse atavuga neza, umwana we yavutse atumva neza, umwana we yavutse atajya neza, umwana yavutse ubwonko budakora neza. Reka nkubwire ngo iki ni igihe cyawe, iki ni igihe cy'ibitangaza. Imana yashyizeho uburyo, Imana yarabimenye, yarabyitegereje, imenya ko ibyo bihe bizabaho, imenya ko ibyo bintu bizaba, imenya ko abana nk'abo bazavuka muri iyi si, imenya ko rebosekere musayini, imenya ko ari abana bazavuka bagasanga ntibafite base, ntibafite ba nyina, imenya ko ari abagabo bazashaka abagore ntibubake, imenya ko ari abagore bazashaka abagabo bagahura n'ibibazo. Imana iravuga ngo ibintu bihindutse, isi ihindutse, ibintu bitagenze neza, ibintu bibaye bibi, ibintu bitabaye bizima, hari indi nzira nshyizeho, ni inzira y'ibitangaza. Abayihishuriwe, abayimenye, ubuzima bwabo bwarahindutse. Yabesi amaze kumenya neza iyi nzira, amaze kumenya ko ari inzira y'ibitangaza, amaze kumenya ko ari inzira idasanzwe, amaze kumenya ko ari inzira supernatural, resekere moseni, amaze kumenya ko ari inzira irenze ibifatika, amaze kubimenya arangije yicamo, arangije yinjiramo. Reka nkubwire ngo hano yarabimenye, amenya yuko atari abagore bose bazashaka muri iyi si ngo basame, amenya yuko hari abazabikura mu nzira y'ibitangaza. Azi imbere y'Imana avuga ngo I know mu buryo busanzwe byaranze, mu nzira nk'iz'abandi ntibyakunze, ariko hari inzira Mana washizeho, ni inzira y'ibitangaza. Umugore umaze imyaka 12 yarabimenye, avuga ngo hari uburyo busanzwe abantu bose bajya kwa muganga bakivuza bagafata imiti bagakira, ariko jya uyu nzira byaranze, ariko hari indi nzira y'ibitangaza. Ubwo kwa muganga bitakunze, ubwo mwavuzi bitakunze, hari inzira y'ibitangaza. Ndimo ndavuga n'abantu byananiranye, n'abantu byanze mu buryo busanzwe, mu nzira zisanzwe, ntago warambagijwe mu buryo busanzwe, ntago washatswe mu buryo busanzwe, ntago wabyaye mu buryo busanzwe, ntago wize mu buryo busanzwe, ariko hari inzira y'ibimenyetso n'ibitangazo. Aya masengesho ndayakurarikiye, utumira inshuti zawe, utumira abavandimwe bawe, utumira abuzi, muze mwinjire mu ano masengesho. Azabaca kuri televiziyo yacu ya AM12 TV, azabaca kuri free conference, azaba ari maca ku mbuga zacu z'abakunda Imana. Uburyo bwose birashoboka. Uri mu nzira ugenda uzashyiramo free conference, ugende wumviriza. Uri mu rugo, fungura televiziyo yawe, wiconnecting kuri YouTube, ujye kuri AM12 TV, ukurikirana ijambo ry'Imana, ukurikirana amasengesho. Ngwino kuri WhatsApp, usome message. Ijambo ry'Imana rizaba ritambuka umunsi kundi, amasaha kuyandi, turimo dusenga. Ni igihe cy'ibimenyetso n'ibitangaza. Nta kwibeshya guhari. Imana avuganye natwe ku bw'amasengesho. Nta kwibeshya guhari. Umugambi w'Imana ni mugari cyane. Nta kwibeshya guhari. Imana izabikora. Nta kwibeshya guhari. Niba Imana yarabikoreye Hana, nawe yabigukorera. Nta kwibeshya guhari. Nimba hallelujah, Yabesi yarayishatse ikamwiyereka, nawe yakwiyereka, nawe yagusubiza, nawe yagutabara, nawe yagukorera. Hallelujah. Iyi ni iminsi y'ibimenyetso n'ibitangaza. Abantu bageze ahantu baza ngo ese Imana cyari kumwe natwe, Imana izaba ibimenyetso bibereka yuko Imana ikiri kumwe nabo. Abantu bakirimo kubaza ngo ese ngo amasezerano we waduhaye cyangwa se we wayaduhaye, Imana izaba ibimenyetso bagaragariza neza yuko Imana yavuganye namwe, amasezerano yavuye ku Mana. Abantu bakeneye ibitangaza, Imana izabakorera ibitangaza muri iyi minsi 3. Uyu mugoroba reka dusenge Imana. Aho uri, unyemerere wizere, hari igitangaza cy'Imana ku buzima bwawe. Nimba urwaye, nimba ukeneye igitangaza cyo gukira indwara, nimba ukeneye igitangaza cyo guhindurwa amateka, nimba ukeneye igitangaza ukeneye kuri uyu mugoroba, ndavuze ngo igitangaza ukeneye kuri uyu mugoroba ucyakire mu izina rya Yesu Kristo. Ndazi neza ko nkitangira kuvuga iri jambo, ukoko kw'Imana gukora ibitangaza kwatangiye gukora. Ndazi neza ko abantu batangiye gukira indwara, ndazi neza ko abantu batangiye guhindurwa amateka. Ibitakunze mu buryo busanzwe biraza gukunda mu nzira y'ibitangaza. Ibitemeye mu buryo abandi byemeramo, iwawe biraca mu nzira y'ibitangaza. Reka nkubwire ngo
bya bindi byose bitemeye mu nzira abandi babibonamo, iwawe uraza kubibona binyuze mu nzira y'ibitangaza. Yavuze utabonye mu buryo busanzwe nk'ubwo abandi babibonamo, we biraza guca mu nzira y'ibitangaza. Remoseke remosayini, reka nkubwire ngo biraza guca mu nzira y'ibitangaza. Imana yabikora mu nzira y'ibitangaza, biraza guca mu nzira y'ibitangaza. Imana iraza kunyuza mu nzira y'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana iraza kubikora mu nzira y'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusengeye muri kano kanya, aho uherereye hose, igihugu cyose urimo, umugabane wose uherereyemo, waba uri kuri free conference, waba uri kuri televiziyo, waba uri ku rubuga, aho uri hose, ndagusengeye wafungura izi audio, reka ukuboko kw'Imana gukora ibitangaza kuramburirwa mu buzima bwawe. Amavuta y'ibitangaza abe nawe uyu mugoroba mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ndahagurikije ukuboko kw'Imana, ndahagurikije Yesu Kristo mu buzima bwawe, anyure mu nzira y'ibitangaza, kuko inzira zisanzwe wowe ntabwo wabonye amahirwe yo kuzinyuramo, ariko nanjye umugoroba ndagusunika mu nzira y'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Data, ndagushimye urinde ijambo ryawe, ndagushimye kubw'ijambo uduhaye umugoroba, ndagushimye kuko ukora ubwoko bwawe bitangaza. Mwami, abagiye ujyane nabo, abagiye mu bikorwa bitandukanye ubane nabo, buri umwe wese Mwami ubona igitangaza cyawe. Aya masengesho ataratangira, reka tuzajye kwinjiramo hari ubuhamya, hari amashimwe y'ibimenyetso n'ibitangaza wamaze gukora mu buzima bw'ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Imana ibahe umugisha.